Ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2021 igisirikare cy'u Rwanda RDF na polisi y'igihugu Rwanda National Police zohereje umutwe w'ingabo ugizwe n'abantu 1000 mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Uyu mutwe wagiye ugiye kubungabunga amahoro, kurwanya ibyihebe, kurinda ibikorwa remezo no gufasha ubuyobozi bwa Mozambique kongera kugaruka mu biciyo mitwe yari yarabwirukanyemo. Amakuru avuga ko izo ngabo zaje kwiyongera zigera hafi ku 4,000. Kuva ingabo z'u Rwanda zigera muri Cabo Delgado, ibice byinshi by'imijyi yo muri iyo ntara byagarutsemo amahoro. Ariko ikibazo cy'ibyo byihebe ntikirakemuka burundu. Ari nayo mpamvu ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda zikiri muri Cabo Delgado. Nubwo ibyo byihebe bizwi ku izina ry'ishami ry'umutwe wa Islamic State intara ya Mozambique, ariko muri Cabo Delgado bizwi ku izina rya Ansari al-Sunni wa Jamaa cyangwa se Local al-Shabaab. Umutwe wa Ansari al-Sunni wa Jamaa watangiye kwamamara cyane muri Cabo Delgado mu mwaka wa 2015, ariko hari inkundura nyinshi zari zimaze igihe zo kujya gutoreza abantu benshi mu rubyiruko rwinshi rwinjiye muri uyu mutwe mu bihugu by'amahanga. Abenshi bagendaga bagiye mu izina ryo kwiga muri za kaminuza, abandi bagiye mu nyigisho z'idini ya Islam. Ntabwo kandi abagize n'abashinze umutwe wa Ansari al-Sunni wa Jamaa muri Cabo Delgado ari abanyamozambique gusa, ahubwo ngo harimo abanyatanzania, abagande, abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abo muri Somalia. Ariko ku isonga batangira ibikorwa by'iterabwoba bari bayobowe nabo mu bwoko bw'abamwani, abamakonde n'abamakuwa bo muri Mozambique. Bavugaga ko barwanira gukuraho leta ya Mozambique kuko ngo yirengagije ubwoko bwabo ndetse n'uduce bavukamo. Kuva mu mwaka wa 2019 umutwe wita leta ya Kisilamu cyangwa se Islamic State wemeje kumugaragara ko Ansari al-Sunni wa Jamaa ari intara yawo ikorera muri Mozambique. Mu minsi mike ishize kandi mwumvishe perezida wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré anenga urubyiruko rujya kwiga inyigisho z'idini ya Kisilamu zonyine mu mahanga, cyane cyane muri Arabia Saudite, aho kujya kwiga ibintu ngo bizagirira igihugu akamaro. Reka uyu munsi tuganire ku mvano y'imitwe y'iterabwoba muri Cabo Delgado ya Mozambique, ariko tuze no kumenya aho bihurira n'indi mitwe myinshi y'iterabwoba igenda ivuka muri Afurika, myinshi gahuzwa n'idini ya Isilamu, cyane cyane muri Afurika y'Uburengerazuba nko muri Nigeria, akarere ka Sahel ndetse na al-Shabaab yo muri Somalia mu myaka y'ibihumbi 2000. Nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Ibikorwa by'iterabwoba bitangira muri Cabo Delgado hari mu kwa 10 mu mwaka wa 2017, bitangira mu karere ka Masimboa da Praia, ariko biza no kugera mu tundi turere 16 tw'intara ya Cabo Delgado. Aho bitageze muri iyi ntara ni muri Pemba, isanzwe ifatwa nk'umurwa mukuru wa Cabo Delgado honyine. Ibitero bya Ansari al-Sunni wa Jamaa kandi byageze mu turere tw'intara zituranye na Cabo Delgado za Nampula na Niassa. Imibare igaragaza ko ibitero bya Ansari al-Sunni wa Jamaa bimaze guhitana abarenga 6,200, naho abagera kuri 1,300,000 bakaba barakuwe mu byabo. Abo ni 1/2 cy'abaturage b'intara ya Cabo Delgado bose. Nubwo kuva ingabo na polisi z'u Rwanda zigera muri Cabo Delgado hari byinshi byasubiye ku murongo ndetse n'icyizere cy'ubuzima kikagaruka muri iyi ntara, imibare y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera impunzi igaragaza ko hari amagana y'ibihumbi batarabasha gusubira mu byabo. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe ubutabazi, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, bigaragaza ko abagera ku 660 basubiye mu duce ingabo z'u Rwanda zirukanyemo ibyihebe, ariko hakiri 430 by'abasivile batarabasha gusubira mu ngo zabo. Ibikorwa by'iterabwoba bigitangira, leta ya Mozambique yari iyobowe na Perezida Filipe Nyusi yabifashe minenego ivuga ko ari ibikorwa by'amabandi, ariko bigeze mu 2020 ijosi ryabyaye umwingo. Mozambique yemera ko igihugu gihanganye n'intambara ikomeye atari amabandi. Bavuze ko kandi ari ibyihebe bifite imbaraga ziri inyuma ziva hanze ya Mozambique kandi z'ibyihebe mpuzamahanga. Ibyo byaje nyuma y'uko umutwe wa Ansari al-Sunni wa Jamaa yari itangiye gufata imijyi yo mu turere twa Cabo Delgado, ikirukanamo ubuyobozi bwa leta ya Mozambique, kandi hose ikagenda izamura ibendera ry'umutwe yitirira leta ya Kisilamu, the Islamic State. Muri 2021 umushinga wacukuraga gaze mu majyaruguru ya Mozambique wari uyobowe n'ikigo Total Energy cy'Abafaransa
usanzwe ubarirwa ishoramari ryarenga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika warafunze. Ibi byari byatewe n'ubwiyongere bw'ibikorwa by'iterabwoba no gufata uduce twa hato na hato uboshye igihugu kitaragiraga igisirikare. Nibyo byatumye muri 2021 ingabo na polisi z'u Rwanda ndetse n'ingabo za SADC zigera ku bihumbi 3 zoherezwa kugorora amahoro muri Cabo Delgado bisabwe na leta ya Philippe Nyusi. Nyuma y'imyaka 3 ingabo za SADC zaratashye. Uyu muryango uvuga ko ibikorwa by'ingabo zawo byageze ku ntego, ariko ingabo z'u Rwanda zagumyeyo kugeza n'uyu munsi. Ibikorwa bya Total Energy y'Abafaransa nabyo byarafunguye, ariko kuba hakiri ibihumbi birenga 430 by'abasivile batarasubira mu byabo no kuba hakigaragara ibitero bya Ansar al-Sunni wa Jama cyane cyane mu bice byegereye amazi bigaragaza ko amahoro ataragaruka muri Cabo Delgado, ari nacyo cyagumishije ingabo z'u Rwanda. Hakunda kuvugwa abagira uruhare mu kugorora amahoro muri Cabo Delgado, ariko ingingo irebana n'aho abiganjemo urubyiruko rwakuye imbaraga zo guhangana n'ingabo za leta yabo kugeza no ku ngabo z'amahanga ntabwo hakunda kuvugwa. Niyo ubonye amakuru arebana nabyo bisaba kuyasomera mu busaswa ukanayigumanira, kuko mainstream media hari ibyo zitajya zihirahira kuvugira ku karubanda. Usibye ingabo na polisi z'u Rwanda, uzabona inkuru zivuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bohereje abatoza bo gufasha ingabo za Mozambique kuzamura urwego rwazo mu guhangana n'iterabwoba. Ariko bizagorana kubona inkuru zivuga ku ruhare rwa Arabia Saudite ku bibera mu ntara ya Cabo Delgado, cyangwa se uruhare rwayo mu makimbirane menshi mu bihugu byo muri Afurika. Ahubwo uzabona kenshi bavuga ko iki gihugu cyatanze ubufasha runaka hirya no hino mu bihugu bya Afurika. Urwo ruhare rwayo kenshi ruza mu mutaka witwa ubufasha na za buruse zo kujya kwiga muri kaminuza zitandukanye zo muri iki gihugu. Kimwe no muri Somalia mbere y'imyaka y'ibihumbi 2000, Sudani ya mbere yo gutembagara kwa Perezida Omar al-Bashir, n'akarere ka Sahel uyu munsi cyane cyane Burkina Faso. Arabia Saudite yatangiye guha buruse urubyiruko rwinshi rwo muri Mozambique ngo rujye kwiga ibyitwa itegeko rya Sharia, the Sharia law. Mu byo biga mu itegeko rya Sharia harimo gufata mu mutwe Qur'ani n'inkuru zo muri Islam bita Hadith n'ubundi bumenyi ku idini ya Islam. Ariko mu makuru atajya muri mainstream media havugwamo ko Arabia Saudite iha buruse urubyiruko rwinshi ruvuye muri Afurika, ariko ikibanda ku bihugu yo n'uburengerazuba bw'isi baba bashaka kuzatezamo akaduruvayo mu myaka izakurikiraho. Hanyuma bakagenda bamwe babizi ko bagiye kwiga itegeko rya Sharia, ariko abandi bakagenda bazi ko bagiye kwiga ubumenyi busanzwe buzagira ibihugu byabo akamaro nk'ubwubatsi, ubuvuzi n'ibindi. Bamwe bagerayo, bamwe bagatungurwa no kwisanga bari guhabwa inyigisho z'amatwara akakaye ya Kisilamu n'amahugurwa ya gisirikare kugira ngo bazagaruke guhangana na leta z'ibihugu byabo. Cyane ko ngo inyigisho bahabwa muri Arabia Saudite zituma bavayo bumva ko aribo bantu barenze abandi mu bumenyi bw'idini no kugendera mu nzira za Allah kurusha abandi bose. Kuva mu myaka isoza 1990 kugeza muri za 2010, Arabia Saudite yahaye buruse nyinshi urubyiruko rwo mu ntara ya Cabo Delgado rukajya kwiga itegeko rya Sharia gusa. Urwo rubyiruko rwaragendaga rukiga Qur'ani na Hadith zo muri Islam rukabintyoza, ariko ngo rukaba rufite n'ubumenyi mu bya gisirikare no guteza akaduruvayo. Urubyiruko rwo muri Cabo Delgado cyane cyane rwo mu bwoko bw'Abamwani, Abamakonde n'Abamakuwa, abasanzwe biganjemo Abayisilamu ku kigero cya 58% bagiye kwiga itegeko rya Sharia muri Arabia Saudite ku bwinshi. Ariko bagaruka wa muri Mozambique ntibabona amahirwe y'akazi gasanzwe mu bigo bya leta n'iby'abikorera. Ku ruhande rumwe birumvikana, kuko babaga baraminuje mu itegeko rya Sharia bagombaga gukora imirimo yo mu misigiti. Ariko ku rundi ruhande, abayobozi bari basanzwe b'idini ya Islam muri Cabo Delgado ngo babaga bafite imyigishirize y'ukwizera cyangwa ukwemera yitwa Sufism, itandukanye n'ibyo rwa rubyiruko rwabaga ruvuye kwiga muri Saudi Arabia, kuko bagenderaga ku myizerere yitwa Salafism. Iyi yose ni imyizerere y'Abayisilamu, ariko ngo imwe ni iya kera indi kabigezweho, ngo bituma abajene bo muri Cabo Delgado batangira kubona abayobozi ba Kisilamu bakuze nkaho naho baganisha idini. Bigura ku muryango w'Abayisilamu wari usanzwe wemewe, batangira kubashinja kutagira ubumenyi bugezweho mu idini, babashinja gukorana na leta ya Mozambique n'ibindi. Hanyuma abo basaza b'idini nabo babangira kujya kwigisha mu misigiti ngo bigishe ibyo bari bavuye kwiga muri Arabia Saudite, kuko babonagamo ubutagondwa. Babegezayo bimwe bisanzwe by'abantu wenda kuko batanashakaga ko batwara imyanya yabo mu buyobozi bw'idini. Ariko abo bajene nabo bakomeza kugenda bishyira hamwe, uko abataha bavuye kwiga Sharia biyongera,
bagakomeza kwishyira hamwe bigaragaza nk'abantu b'abayisilamu basobanukiwe na Korowani kurusha abasaza basanzwe mu idini. Abize itegeko rya Sharia muri Arabia Saudite n'ahandi baje gushinga ihuriro ryitwa Ahlus Sunna wa Jamaa ritumva ibintu kimwe n'abayobozi bari basanzwe b'idini ya Isilamu muri Cabo Delgado. Muri uko kwihuriza hamwe kwabo haje kuzamo n'imbunda, aho bazikuye nuko bamenye kuzikoresha sinahatunga urutoki nk'uhazi, ariko birumvikana ko bishobora kuba bifitanye isano naho babaga baragiye kwiga itegeko rya Sharia. Ejo bundi muri za 2012 abantu biganjemo abagiye kuminuza itegeko rya Sharia hirya no hino mu bihugu by'abayisilamu bikize hamwe ndetse bashinga umutwe witwara gisirikare, ari nawo waje kumenyekana nka Boko Al-Shabaab cyangwa se n'ubundi Ansar al-Sunna wa Jamaa. Niwe wazengereje Cabo Delgado kuva mu 2017 kugeza n'uyu munsi. Mu bihugu bya Afurika ibya kure n'ibya hafi hari umubare munini w'urubyiruko ruva mu bihugu byarwo ukajya mu bihugu by'abayisilamu, cyane cyane Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati na Qatar n'ahandi, kwiga inyigisho za Kisilamu cyane cyane itegeko rya Sharia. Bagaruka mu bihugu byabo muri Afurika ngo bagashaka guhindura ibintu byinshi icyarimwe, cyane cyane ibyo basize mu idini ya Isilamu mu bihugu byabo, ndetse yemwe bamwe bakumva bashaka no guhindura uko leta z'ibihugu byabo zikora. Hamaze kumenyekana imitwe myinshi yitira cyangwa ishamikiye ku mutwe w'iterabwoba wiyitira leta ya Kisilamu, Islamic State muri Afurika, Al-Shabaab yo muri Somalia kuva mu 2000, Boko Haram mu bihugu bya Cameroon, Chad, Niger na Nigeria ibarirwa abarwanyi bagera ku 7,000. ADF ikorera mu bihugu bya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibarirwa abarwanyi bagera ku 1,500. Islamic State ishami rya Sahel mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger ibarirwa abarwanyi bagera ku 2,500. Ndetse Islamic State Peninsula yo mu Misiri ibarirwa abarwanyi bagera ku 1,000. Aba bose abenshi ngo baba barigishijwe ibyitwa Sharia law cyangwa se itegeko rya Sharia mu bihugu by'abayisilamu ariko bikorana n'uburengerazuba bw'isi. Bakarebo binjiza urundi rubyiruko rwinshi muri iyi mitwe bakanarwigisha ibyo bigiye muri ibyo bihugu by'abayisilamu, aho ngo baba baragiye kwiga itegeko rya Sharia. Reka twisubire muri Mozambique. Iki gihugu kimaze kuvumbura gazi nyinshi muri Cabo Delgado, rwa rubyiruko rwiganjemo abamakonde, abamani n'abamakuwa ruri mu bambere bisanze batabasha gukora imwe mu mirimo yabonekaga mu mishinga yo gucukura iyo gaze ko mu myaka myinshi yari ishize. Abenshi mu miryango y'abayisilamu bagize 58% muri Cabo Delgado babaga bafite abana bize itegeko rya Sharia, bakaba ari byo baminuje. Bituma imirimo myinshi yabonetse muri ako gace mu gucukura gaze ihabwa abakomokaga mu bindi bice bya Mozambique ndetse n'abanyamahanga. Impamvu ngo nukubera ko urubyiruko rwinshi rwo muri Cabo Delgado nta bumenyi rwabaga rufite butari ubumenyi bushingiye ku idini ya Isilamu. Ariko abenshi muri rwa rubyiruko ntibemeye ko nta bumenyi buhagije bafite mu mirimo yakorwaga mu mishinga yo gucukura gaze, ahubwo babyise gushyirwa ku ruhande, kudahabwa amahirwe angana n'ay'abandi no kuba leta idakunda abayisilamu. Ibi nibyo byavuyemo amakimbirane avamo n'intambara n'ubu itararangira muri Cabo Delgado. Gusa andi makuru avuga ko nanone urubyiruko rwo muri Cabo Delgado rushobora no kuba rwari rufite impamvu zumvikana zagombaga gutuma ruvuga rukumvwa, cyane cyane ngo kutagira abantu bahagarariye intara ya Cabo Delgado mu butegetsi bwa Maputo, ariko kubikora mu izina rya Isilamu bagaterwa inkunga na Islamic State byahise bibahindura ibyihebe. Mu bindi byakomeje intambara yo muri Cabo Delgado igitangira ni ubunyamwuga bukeya bw'igisirikare cya Mozambique muri za 2017, ubwo boherezwaga muri Cabo Delgado guhangana na Ansar al-Sunni wa Jamaa bakiyita amabandi. Abasirikare ba Mozambique ngo bakoreshaga imbaraga z'umurengera no ku baturage bagakubita abantu buyoka, nta n'ikimenyetso kigaragaza ko hari aho bahuriye n'ibyo byihebe. Bagafata abagore ku ngufu ndetse ngo bibasiraga cyane abo mu idini ya Isilamu. Ibi ngo byongereye umubare w'urubyiruko rwajyaga muri uyu mutwe kugeza ugize imbaraga wirukana ingabo za leta hafi mu ntara ya Cabo Delgado yose. Ibyabaye muri Mozambique bishobora no kuba mu bindi bihugu bya Afurika, mu gihe urubyiruko rwaba rujya kwiga ku bwinshi rukigira ubumenyi mu by'amadini aho kwiga ubumenyi bufitiye imiryango yarwo n'igihugu cyarwo akamaro. Ikindi ntasoza ntavuze ni uko kuba kenshi urubyiruko rwo mu bihugu bikennye bashobora kwisanga mu nyigisho z'amatwara y'idini runaka, nk'ibyo byabaye kuba muri Cabo Delgado kuva mu myaka ya za 1998 bakaza no kwisanga mu bihugu byitwa iby'abayisilamu nka Arabia Saudite. Ntabwo bivuze ko ibikorwa bakora babikora mu izina ry'idini ya Isilamu, kuko inyuma ya Arabia Saudite hahora hahagaze ibindi bihugu bitari iby'abayisilamu, kandi bimwe muri byo ubumuntu byifitemo ni bukeya.
ku buryo bimwe byakora icyo bisaba cyose kugira ngo ku isi habemo amabi runaka yitirirwa abayisilamu cyangwa se n'abandi bantu runaka. Ikindi ni uko hari amakuru menshi avuga yuko wa mutwe wiyitira leta ya kisilamu nyirizina washinzwe n'ikigo cy'ubutasi cy'abanyamerika. Ikindi wamenya ni uko mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati iyi leta ya kisilamu yagabyemo ibitero byose itigeze ihirahira kugaba igitero na kimwe ku butaka bwa Isirayeli. Ikindi ni uko iyo nta bumuntu nta rukundo wigiramo, idini yose waba ubarizwamo uba uri umupagani wa nyuma. Idini ni urukundo, ibindi ni aderese na bizinesi. Ibibera muri Cabo Delgado nubwo imbere haba hari urubyiruko ruvuka muri iyi ntara rw'abanyemozambike, bagasenya igihugu cyabo, bagasenyera bene wabo, bakica bene wabo, bagatwikira bene wabo, ariko bijya gusa na bya bindi bya wa muhanzi waririmbye ngo baje mu izina ry'Imana yabo, turayoboka batisimu turazisagamba, bidateye kabiri bibyara imipanga, bibyara amasasu, bibyarira abana street cyangwa se gukurira ku mihanda. Ariko ku bwanjye by'ayo madini nta kintu byakabaye bivuze mu buzima bwacu nk'abantu bo ku mugabane wirabura. Ibyo navuze muri iyi nkuru hamwe n'ibindi byinshi nshobora kuba ntavuze, ndagushyira link muri description ku buryo ushobora kubyisomera ugasoma byinshi ugakuramo ibyo ukeneye. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Njye nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe. Bye.